Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi wa'ada. Assalatu wassalamu ala man la nabi ba'da wa sallallahu wasallim ala Muhammad bin Abdullah. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwa wal akhwat fillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haray musidɓe julɓe en salmini on mi lande kesitana ala e mon goto kala ko korendiraɗo noon. Haray hande komi faala yodde fi mum ɗo ko fi worɓe ɓen kadi en heewi wi'ugol ko roɓɓe mari ella e Europe ga mana e leyɗe ɗen fuu si en yaltidi e ɓe gureji men ɗin roɓɓe no accude en yaha. Haray noon kamen kon kadi no nder ton ko honno mi faala hade ɗo fi mum tigi tigi on si tawi woni a andi a hunnanta ɓengu ma wota ittumo Afrique few accumo kamen yaha ɗo siɗa faala chaque 6 mois ma une fois par an ha ñande tawɗa joni a wawa yettade wonda e famille ma on kamen no moƴƴiri wo buyi no wullitade ko rewɓe ɓen wona roɓɓen tun ko men kon kadi no nder to musidɓe julɓe tedduɓe si a andi a hunnanta ɓengu ma accumo ton ko honno waɗi si jooma daali tigi e Qur'an بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم صدق الله العظيم ko honno waɗi si jooma daali ko worɓe ɓen mari konngol mari haala laami e dow rewɓe ɓen condition ngono ton ko sabu ko ɓe dépensata ɓe kon si a dépensata ɓengu ma a wawata jogade konngol e hoore makko surtout Europe ɗo ndaari musidɓe julɓe tedduɓe si tawi woni wona Suisse o salaire ma on timma guluji joyi wota addu ɓengu ma few e ɓiɗɗo mum par ce que a hunnoyta haray mi jonne on exemple ko laapoy wona Suisse ɗo si tawi a adday ɓengu ma e ɓiɗɗo ma ko ma heɓa chambre 2 e salon ma walla chambre 3 e salon joni noon ko jelu kutata ko entre 1600 et 1800 francs suisse takka ɗon assurance mon on tato ko 900 francs takka ɗon ticket mon on 2240 francs takka ɗon ko bobo yoɓante kon ko ɓe bo paygo ko ñallata ton ɓawa kamen no wuri ko paygo fof mo to fija ton a yoɓay 750 francs joni musidɓe julɓe calculer ɗum ton woni jelu 3690 joni noon salaire ma on ɗo mo ala métier a wataɓe ɗo ko ɓuri 2800 francs suisse joni noon ha nenan ko honno on ɗon hunnata ɓengure mum nden ɗon tun koye calcule ɗo kon tun timmade hara noon ɓe wola taw fi ñamete maɓɓe on dépensirande soƴƴare ko nelde Afrique wolaka ɗon fes haala nenan ko honno wawata hunnirde ɓengure ma nden ɗo musidɓe julɓe tedduɓe hara en wolade fi nokkoyre go Europe ko mi ande fi mum ɗon salaire ma o yonata joni noon si a wawata dépensude ɓengure ma nden wota adduɓe par ce que si addoye ɓe laamugu jatte par ce que ko ma laamugu walli to wona ɗo joni par exemple si tawi laamugu koma watli to condition mum a seeɗa e moodi ma kono ɓe haalnema to ɓe walla debbo joni siko kanko tun 986 francs si tawi kanko ɓiɗɗo makko on 1509 francs joni noon si debbo andi ɗum hara o yoɓata joddi suudo o yoɓata hay hunde ko kanko jeyɗi ɗum o yata so yeeyi wiya kon bo waɗi wiya ko debbo et pourtant kon par ce que ɗanno hunnantamo Qur'ana kadi haalanima ko si tawi hiɗa hunnani ko ɗum jogiɗa konngol e hoore makko ko joni jogiɗa droit e hoore makko si tawi a hunnana hunde jogiiɗo dépense ɗo ɓengu ma ko on jogii konngol e hoore famille ma on ko ɗum waɗɗo ko social ɓen ko laamu mum jogii ko ɗum waɗi si ɓe sende famille ji men ɗin ɗo musidɓe en wawata ɗaynirde hannde kadi adna on weeti ko annabi Yusufu e rewɓe wadduno ko fewndo debbo gerno ha o soka o wi annabi Yusufu falanomo violude ko surtout hiɗen andi ko no feƴƴirno ka arno ha e hoore duuɓi 7 walla 10 allahu alam o sokkino hoore fenade ɓe wi hey al ana hashasal haq hey joni gongol laaɓi en wata sondirde hannde kadi Europe addama ara ɗande ala condition moƴƴo acce rewɓe men ɓen ton wotta ñande o ñande ton wullito ko rewɓe men ɓe woni kelɗa hara koyne woni hoore e binde yo o wonno habbo ma ton kitande kala yaha ma lebbi jeew kala ɗa wawi yewde musidɓe julɓe wattane haqqille en wawata ɗendirde eyi ene ƴetta ɓengu mum Afrique adda ɓe Europe wiyaɓe jibi nga fi honɗum debbo saɗa hutude mbiɗa andi ɗin kaji fof ko heewi par ce que wona hunde mum dépensé hande kadi haray musidɓe julɓe tedduɓe aqul qawli hadha astaghfirullah li wa lakum jami'an fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh